pelajaran. Ibadah ulah campole, perang penting ulah melek, bisinaga buruk baik, eling-eling dulur kabeh, ibadah Jasad nak benang
ibadah diliwat tarangalah hukum sholat eling-eling dulur kabeh ibadah macam oleh berat peti ulah boleh bisinakan lupae kadung kalewat langkung caranya kayan agung sakarat nyeri kalantung jasad dan benang lembut eling-eling dulur kabeh ibadah